Assalamu alaikum hurmatly mekendештер жана Baytök kanalынын катталуучулары. Бүгүн 16-июнь 2021-жыл Кара Суу базарындабыз. Тагыраак айтканда бүгүнкү чыгарышта силерге үй тиричилигине керектүү бардык буюм тайымдарды балтадан баштап калак бүт такта үйгө эмне керек болсо күнүмдүк тириликке ошолор боюнча тартып көрсөткөн аракет кылмакчыбыз. Азыр ушул светофордон бер жака карап келген жерде ушул оң тарапта Омат базарынын 3-рядына келесиздер. Мына 3-рядка келип, ошол оң жакка кайрылып, ылдыйраак бир 50-60 метр жүрсөңүздөр, ошол жакта үй тиричилигине керектүү бардык буюм тайымдардын түрлөрү бар. Азыр ушул жерден силерге маалымат берип кетебиз. Андыктан биз менен бирге болуп, каналда жаңы көрүүчүлөр каналга катталып, лайк басып, колдоп туруңуздар. Мына ушул тараптан ылдыйга басып келген жерде, мына жерде ушундай 17-18 контейнер келесиздер. Көрсеңиздер, ушул жерде мына бүт бардык шыпыры столдордон баштап бардык түрлөр бар. Азыр ушул жерден бир катар сурап баалар боюнча силерге маалымат алып беребиз. Азыр Assalamu alaikum ага. Иш болот абы? Иштер. Азыр ушул суроолор боюнча бир четтен тартып кетели ага. Үй тиричилигине керектүү бардык буюмдар силерде көп экен. Азыр ушул бир четтен баштап берели. Мына жаш балдар секинчи канча болот? 180 сом берип атабыз. 180 сом берип. Оптумга. Оптумга 180. Бирөө шыпырлар деген. Шүпүргө булар 105 сом оптум берип атабыз. 105 сомдон. Кызылына. Алтыян бар 80 сом, 75 беребиз. 80 сом, 75 сомдон беребиз дейт ак шыпырга. Мына столдарды да сурап кетели. Канча болсо? Олар 200 сомдон калындары. Олар 100 сомдон бар мына. 100 сомдон мындай столдор үйгө алып отуруп атырган. Аккуратный экен дагы. Жасалган сон экен. Ушул эми мына четтен бир баштап берели биринчи бисмилла деп. Аш керек. Аташ күрөктөр 40 сом берип атабыз буларды. Оптумга 40 сомдон. 40 сом штугуна. Калактарчы? 45 сом, 40 сомлуги бар. Мына кичинекей чоңун арасы. Кичинекеси 40 сом, чоңу анасы бар 45 сом. 40 сом, 45 сом. Чекиштерчи? Чекиштер 30 сомдон алалар. Ана жаңгакы бар 45 сомдон беребиз жаңгак чекиштер. Жаңгак чекиштер 45 сомдон. 45 сом. Капкүллөр. Капкүллөр аналар 100 сом чоң. Ундан кийингиси бар, средниси бар 90 сомго беребиз. 90 сом. Кичинеси бар 80 сомдон беребиз. Налар, Жагат. 80 сомдон. Нал араларчы? Алар 75 сом беребиз багарга бу. 75 сом багара экен мына. Бактарды арлай турган. Нал чоң аштын капкүллөр экен, Капкүллөр буларды сүмөлөккө кетет 150 сом өзү. 150 сом өзү, Нал бычак сала турган буларды 2 туру бар. Буларды 80 сом беребиз. 80 сом. Сандан дарактар кымбаттыраак бар. Азыр ал жагын катар көрүп өтөбүз. Чарлар бар мана 40 сомдон оптумга. Оптумга 40 сомдон экен. Нал бешик немес окшойт, 15 сом беребиз. Бул бешик түбөктөрдө 15 сом беребиз. 15 сомдон. Onlar Türkler var. Bunlar 50 somdan beri atar. 50 sомдон. 50 somdan. Bular şu saptar ha? Teşe saptar var. Teşe saptan 2 türü var. Ona o talını 15 som beremiz. O narigi zarang dep koyup, onu 35 somdan beremiz. Bular zaranglar ha? Zaranglar. Zaranglar. Bular da şunday neydi pış bolat 35 somdan beremiz deydi. Juva dep koyup, ona juvalar var. 2 türü var. Bular 25 somdan talı var. Talı. Ona o жаңағы var. 80 somdan beremiz. 80 somdan ha? 80 somdan beremiz. Pasta maçları var. Aslında уже balta saptar. Balta saptar var. Ana balta saptar. Жақсысы бар 60 сом, çoğu 70 сом. Çoğu 70 som. Onası var. Nal ba? Российский var. Bunlar 55 somdan bereli. 55 somdan Российскиler. Российскиler var. Bu Özbekistanlısı bu. Özbekistan. Nal Samsan emес ha? Samsozuvchi bular. Samsozda turan. Bular 75 somdan beremiz. 75 somdan optumga. Non uchun uzgucham var meyaqda mana. Ha, nanga ekan da. Razmerlari var 150 somdan. Razmerini qarab, bu 150 somdan ekan. 23, 24, 25 bu. 23, 24. Mына жана казан кыра турган эме окшойт да? Казан кыргычы. Жана бир реклама болот эле, бул дагы бир жерден көрдүк эле, казанды аппак кылып кырып коет экен ушулар. Канча булар? 18 somdan beremiz. Ушул 18 сом. 18 сомдон экен. Но бешик немелерчи? Булар да маша 18 somdan beremiz. 18 сомдон. Катар сурап кетерели болгонун. Бул 20 сом bu. Бул эмне? Bu карточка бачканы. Майдалаган. Фри кылган экен карточкаларга. Капкандар да бар экен. Капкандар бар, чын капкандар булар
15 so'mdan. 15 so'mdan, ha? Basması var, jagaçı var. Basmasa jigatçından bolup razница öğretken. Nerede arasaptar da varken da arasaptar munuksunda. Var, ha. Kaç oldu bunlar? Arasaptar 25 so'mdan. 25 so'mdan. 2 türü var. 2 türü, ha? 2 teşkikligi var, 3 teşkikligi var. 25 so'm. 25 so'mdan. Nal elek bir qalbır bu. Bular qalbırlar. Qalbır, ha? Ha, qalbır. 85 so'm beremiz qalbır. 85 so'm. Budayga, ha? Ko'ncha buday elekda bizimga. Ha, qalbır. 85 so'm. Keyin buna bıçak pastavkalar var. Bular yani Taşkent'teki 130 so'm, çoğu. Kiçinesi 120 so'm beremiz. Nalari 120 so'm, da 130 so'm. Ha, 2 türü var ekan. Nal kupkasi ne bu? Bu Navoiylar işletet. Navoiylarga gubka bilen onu koyup durup durrak Ha, orap qo'yadi. orap durup non japışatda bular. Ha, oşol. Bular 50 so'mdan shtugi. 50 so'mdan shtugi, ha? Nalarchi? Bu kese turgan o'xshaydi, ha? Çok. Bular aşı çekiş Navoiylar işletet. Bitta bosat boldu nonga figurajı. Bir basqanda bitadi deng, ha? Bitta bosat boldu. Bular qancha aka? Bular 280 so'm bular. 280 so'm. Nan bir basqanda shuni uyga del olib qo'ysa o'tgan o'zi. Bir basqanda. Zer. Nal kichik elektrchi? Elektr var. Temir elektrde 200 so'm berip atamiz. 200 so'm. 50 so'm. 200 so'm berip atamiz. Ona güllügi var. Güllük elektr var. Bularda 250 so'm. Jıgaçı var. 180 so'm. 4 ştuk bulat jıgaçı. Ona temir elegimiz ham 3 ştuk bulat 200 so'm. Nal 3 shtugi 200 so'm. Bo'ptimi? 3 shtugi 200 so'm bo'lgan. Jig'ashtiqi 3 shtugi 180 so'm deysiz, ha? 4 shtugi. Oho. Ona güllük elegimiz var. 250 so'm 3 ştuk 3 bulat. shtuk. Qalaqtarchi? Qalaqtar ona çoğu var 45 so'm. Kişirağı 40 so'm beremiz. Cho'ng kichkina bo'lib razniца ekan. Ana nal qamir jaygan taxtalar. Bu uvaliki bilen 380 so'm beremiz. Shirokisini. Uskirog'i var 330 so'mdan beremiz. Nalara? Uskeraga 330 so'mdan. Nalarchi? Panerasi var 350 so'm bu. Panera 350 so'mdan. 350 so'mdan. Nakşinkeylari bular. Bu piraşki gam nakşinkeylemeler. 180 so'm qilib berasiz. Balasi bilan o'qitib. 180 so'm balasi bilan ekan. Bu Fanera, bu taxtakash non taxta bo'laveradi. Bu 100 so'm beramiz. 100 so'm. Bu 90 so'm qilib beramiz. 90 so'm. Bunlarga. Ona 70 so'mdan. Nasıl 70 so'm? Ona undan kichirog'i var 50 so'mligi bor. 50 so'm. Bular jag'ashdan bo'lgan ular. Taxta bu. Taxta endi-da. Taxtakash taxta 70 so'mdan qilib beramiz. 70 so'mdan, ha? Ha, meshatgacha 70 70 so'mdan ekan. Ha, kichkinalari var 30 so'mdan qilib beramiz mana. Bu kichik 30 so'mdan panjaradan jasaptir. Bu xon taxtaga noshka bor. Xon oyoq. ha, buttari. Butlari bor. Bular 135 so'm qilib beramiz bularni. 4 ta komplekt 130. Komplekt, yani 4 ta bo'ladi, 135 so'm qilib beramiz. 135 so'm bo'lgan 4 ta komplekt. Anda endi nol qashqa turganlar. Mal taraftar Mal var. taraf. 2 türü var. Ona o 40 so'mligi var, 30 so'mligi var. Nalar 30 so'm bo'lib 40 so'mda, ha? Ona o kantashka bo'lgan, ona zakilovka bo'lganda. Ha, zakir. Onun ichi qimmatroq, 10 so'm qimmatroq. 10 so'm qimmat bo'lgan. Ana zincirlar qanday bo'ladi aka? Zincirlar 2 metr bo'lib, 160 so'm beramiz. 2 metr. Bu üzülganda 2 metrlikdami? Ha, 2 boy 2 metr bo'ladi. 2 metrlikdan ekan. Ingichkarog'i bor 110 so'm beramiz. Bu ham 2 metr. Sal 110 so'm. Analar var 12 so'm pachkaga. Shtugi 12 so'm. Shtugi 12 so'mdan, ha? Bundan kichirog'i bor 15 so'm beramiz. 15 so'm. Ona 10 so'm beramiz. O'sha bu yoqqa ketayotgan. Ketadi-da. Changaklarchi? Changaklar 5,5 so'mdan berib 5,5 so'm. O'shul joqqa o'tib o'xshaydi. Bu joqdan biraz alistap ketdi. O'shul joqdan nol cho'ng qopqanlar ekan, ha? Kalamush qopqanlar bor bular. Kalarni cho'ng. 60 so'mdan berib o'tadi. 60 so'mdan. 60 so'mdan deydi. Anam neyim chetda nol. Bu joqdan o'roqtor. O'roqtor bor. O'roqtor 150 so'm. Original o'roq. Original. Ona risor o'roq bor, bu ham 150 so'm. Bunda resora Ha, risor o'roq. 150 so'm. Onamiz var 75 so'mdan. Ona bu armaturada. Arzoni bor 55 so'mdan beradi. Nalar? Sredniy. Nalar sredniy 55 so'mdan deydi o'roqni. Nakşinga teşe ketmenderchi? Bende 40 so'mdan berib o'tadi. 40 so'm. 40 so'mdan bo'lgan o'pqimlar. Bozganlar qancha bo'ladi? Bozganlar 3 kiloligi 250 so'm. 5 kiloligi 350 so'm. Ana 6 kiloligi 450 so'm, 8 kiloligi 550 so'mdan. 550 so'm. Grabilder 75 so'mdan beramiz. 75 so'mdan ekan. Arran 3 türü var. Onansı jag'ashligi 130 so'm beramiz. 130 so'm. Onansini 140 so'm beramiz. Bu kauchuk plastik ekan. Bu kauchukcha cho'ng'irog'i bor 150 so'm beramiz. Cho'ng'irog'i 150 so'mdan.
Anaqa to'shiklar bor. Shakar savani, usog'ani. Musalan Qattiq materialdan bo'lgan. qattiq materialdan. Bular qancha? 130 so'm beryapmiz. 130 so'mdan bo'ladi, ha? Ha. 130 so'mdan bo'ladi shular. Andan keyin nol qaziqlar bo'yicha-chi? Qaziqlarda 3 turi bor, dey. 3 turi. Bo'yi birdek, razmer 12lik. Buni 40 so'm beramiz. 40 so'm. Bu yoqda 14ligimiz bor. Bu 50 so'm beramiz. 50 so'm. Bunisi bor 60 so'm. Bu 16lik. 16. Şol na jo'ndo'ng razmerlerine Razmerlar. teşelerchi mi kichkina? Bular 110 so'mdan arzon tesha. Arzon teşe 110 so'mdan. Bu qimmatlarda var mı? Qimmatlari ham bor bu yoqda. Ha, mana lomdarda var ekan, lomda so'rab ketaylik qadar. Qancha bu? Lomdarda 400 so'm beramiz. 400 so'mdan. Optimga. Optimga 400 so'mdan. Ha, mana baltalarni surayin deyapman. Baltalar da var ekan. Baltalar anaqa bu resordan bo'lgan 180 so'm beramiz optimlarni. 180 so'm şu ha? Kichinesini. Cho'ngdori bor 280 ga beramiz. 280 da kichkinalari. İçine koyunuzlar. Andan orijinal tişler nerede o'xshaydi ha? Ha, teshalar bor bu yoqda. Toza tişler. Teshalar onlar 200 so'm bor, 170 so'mligi bor. 300 so'mligi bor. Ne var 300 so'm ha? 300 so'm. 250 so'mligi bor. 250 so'm. Kiling Anaqa kilinler bor. Bularda 180 so'm beramiz. 180 so'm. Ne var ay balta o'xshaydi ha? Oy baltalarimiz bor. 300 so'm, 270 so'm beramiz. 300 so'm 270 so'mdan bo'ladi. Keyin anaqamiz bor. O'tin jarg'ich. Bor 250 so'mligimiz bor. 250 so'm. Nalar jana Chapqa deb qo'yadi endi. Chapqa deb qo'yadi. Bularda tutgan tuşlar bu köpek. tut, etmetler ham ketaveradi. 220 so'm beramiz. 220 so'mdan. Ular bor 250 so'mligi bor anamizda. Nalar 250 so'mdan. O'ta yaxshi sal turdi da. Keyin gvayzorlar bor, gvayzor. Gvayzorlar. 220 so'mdan qalindan beramiz. Qalin ha? Buna 160 so'm beramiz. Kattasini, srednisini 130 so'm beramiz. Kichinesini 100 so'm beramiz. 100 so'mdan bo'ladi. 100 so'mdan bo'ladi. 100 so'mdan bo'ladi ekan. Andan nal qarada bu cho'ng'roq o'xshaydi bu. Ular 250 so'mdan beramiz. 250 so'mdan. Buna ketmeni nemeler chiqyapti hozir ilgari yaxshilar chiqyapti. Yaxshisi ham bor, o'rta srednisi ham No, bor. o'g'ir Boshlar ketdi yaxshi 250 so'm o'g'ri. 250 so'm o'g'ir ekanda ko'tarsam, o'g'ir ketmagan. O'zini tashlaganda o'zi chog'i turgan ekanda. Buna kichkinaroq ketmeni o'xshaydi ha? Kichikroq. Mana ketdi. Ha, mana. Oho, mana 130 so'mdan qilib beramiz. 130 so'mdan. 130 so'mdan. O'ta yaxshi salib turnalar, optimma deydi. Boshlar 130. Nalar ha? Nereye çekeyim Meshetgacha. Bu yoqqa 200 so'm, bu narigini cho'ngsa 230 so'mdan. Nal 230 so'm cho'ng ketmaydi ekan ha bular. Nal çaynakdagi Erondan keladi. Irandan keladi. Alyumin çaynak. Alyumin çaynak. Qancha bu? Bularda 250 so'm beramiz. 250 so'mdan beramiz. Na jiplarda, sizlarda qanday bu? Optimga je. Optim kiloga sotiladi jiplar 220 so'mdan beramiz kilosini. Shu yerda polni tandashni oladi. Tonni tandash 220 so'mdan. 220 so'm. 220 so'mdan bergan tandashni. Metr bo'ladi. 50 metr bo'ladi. Kilo qo'ysangiz chiqaveradi-da. Kilo bo'lsa chiqaveradi. Anan nal yoqda supralar ko'ratam, supravi. Ha. Na üstdegiler ne var? Hamura. Supralar bor. 280 so'mdan kojilnari bor. Arzondari bor. 150 so'mligi bor. Nalar var? Ha, 120 so'mligi bor. 150-120 so'm shular ekan. Anam namga ne deb qo'ydi atın? Yoqqich. Yoqqich deb da. qo'ydi. Bu 70 so'mligi bor, 60 so'mligi, 40 so'mgacha boshlanadi. 70 so'm, 60 so'm, 40 so'mgacha ham boshlanadi shularni. Nal aslında bu qo'shilib beradi bularga. Ha. Uvalik deb qo'ydi. Adden ham sotilaveradi. 70 so'm, 60 so'm beryapti. 70 so'm, 60 so'm beryapti ekanlar. Bular o'sha вообще. Nal oshkab o'xshaydi. Oshkapkillar bor cho'ngroq. Qancha bu? Bularda 200 so'm, 250 so'm bor, ikki turi bor. 250 so'mdan ikki turi bor ekanlar. Уже бүтті. Бұл жақта барын. Çeleklerді bir sıra ko'rsatib qo'ydi. Andan keyin biz уже bizden görürüz. Qanday çelekler qancha bo'lgan? Çelekler 70 so'mdan. Ona 105 so'm 15 litr. 15 litrlik. 8 litr 80 so'mdan bo'ladi. 80 so'm. Lopatkaç? Lopatkalar bular 170 so'mdan Samarqanddan. Samarqanddan chiqib o'tadi. Narxinizlar o'sha. Bu ham mashina 170. 170 so'mdan beradi. 170 so'mdan bo'ladi ekanman. Yaxshi, rahmat, Allah razı olsun. Ana nima? Nomerni so'rab aytib qo'ying, ko'pincha qiziqqanlar bo'lsa. 556 20 17 17 bor. 551 51 17 17 ga çalışır. Çalışır da. WhatsApp'ta var. WhatsApp, Telegram ham. WhatsApp, Telegram var. Şu nomerlerge baylanışıyorlar. Rahmat, Allah razı olsun. Sizlere iyilik. Mına hurmatlılar, sizler bugün Karasu bazarındağı үй tirikçiliğine gerekli buyum tayımların varın görsetken hareket kıldık. Sunuş fikirler olsa kommentarya kaldırыңыздар. Kanalga kata ötер подписка кнопкасын басып,
qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangizlar, bizden gelgen videolarda birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.